Ketiga, ciuman meninggi itu terjadi pada tangan raja. Keempat, ciuman ibadat itu terjadi pada Hijr Aswad. Kelima, ciuman syahwat itu terjadi pada wanita. Mong boh yang lương kelimang tak baca cuma ini nyamanti lagi rumbuh menyembah BBU nyamai hal dem jom dalam kitab An-Nawadir Al-Qiblatu Khamsah bermula kecupan itu 5 pun cum rahmat cum ane nyan tho yang cum ane cum rahmat dalam kitab Kashful Ghaibiyah gepegah 3 cum 70 3 cum ane 70 rahmat 3 cum 70 tertubuk beliau waduh si beliau 3 jam 70 hana pe habilung concong mentong yang kerja yang le rahmat mak tak cuma mana kecuali lekim kecuali hal 3 jam 70 lado mak tanya saking sayang kanak tengah gue tengen kecuali hukum tak kelang pelam lah rubah tengen tengen anak ulai lalu hop ada ke lain sekolah tengok kecom ana ju kagot tengok ni kerja ayah klik pakai ni klik sinya mana udah pun mai ke apa hai klik le deng kumi sek lagi kawat ke 3 kecom 7 rotung semangat kerja enemin yang kerja mak le rahmat cum mana cum rahmat ang kerja mana boleh le ya le rahmat bet tak biat kena simpang kai tulis babaliho cukup 2 wabah yu mana tabah ruk lemon tabah poi 5 kabeh mana boleh tho tham mana ajum tekan japrolet makin le anak makin rahmat cina jauh belang na anak tiplu drone tiplu lam belang plap genetik lam dak tak jadi tidur lut bije tidur tarik rambu tidur buh samponi tidur tak boleh adeng tidur angkut bije yang tidur pilih kiong mah yang tidur ya blo iya ke dia kude mak ngayah cupe-cupe temuk terangkang ro tak jadi anu mamanya dua abah anu anak soja ublang makin le anu makin rahmat ya kan katuha ro anu katuha kabeh no perkawin rumah bini hadron mendum Iron kata sakit-sakit icok le anak pun ni puan baji 2 malam bak nak kedua leh malam bak nak keleh meput malam bak nak kelima meput malam bak nak keenam 7 malam pokoknya drone mati baik puan-puan le anak nyo anak 2 boh saboh Medan saboh Jakarta drone katuha menda selok-selok tu kelumbu dengan yashi panena tapak long katuha kata kelumbu kata apa selok le kelumbu pengalang-alang mengalang-alang langkah potalalu ngai de mana angka tengah 2 ni no gekele abuci kana ko bahabe ka telepon hana ke doa telepon hanya ke aleh ke bang bag degon-degon kai tamong tring kai luk ke di Medan Assalamualaikum kom salam pun nama enak kawawa agam hana mak nyo tengah sibuk bacut mak nyo tengah na hai tengah nyo tengah keadaan mak tengah minta peng mak le nyo pun mak anak awak agam ayah ko jerit gitu dia buci be ka pegah jerit ne pegah mak ba ayah be than nabi baju bomplam pun mak lain pun mak ana mak na pelepeng tu lung kirim babeng hanje ne coy gop bukan le mak boh tengah sibuk bacut kau assalamualaikum yang kau ala yai wodan yai wo hai wo tetap mana yo nah sabot tu Jakarta yang pitemon sampai kerah di rumah ane wo namit tabak anak dit agak tementeng mana ju baik ane dua hai dongku tak puja reung ya tu anak manya menyo memang hana rezeki mati mana anju mat menyo hana rezeki meninggal kabeh pun ingat payang dat ang kerja urun zaman keun atau meninggal urun pekeun
kabeh rezeki kenyang kun emang betul rezeki beri hanale kegonyan angin hanale tapu hanale menyaudek pe hendak dupu baju maka kun tak kabeh rezeki nya nak kerja mak mana boleh le nyak le rahmat cum rahmat cum anemi wa beut cum ladon nemi makruh kai ipi sung kui mum Assalamualaikum yang tengok dengan kamu sok ada pinggang ijak god budak-budak pakai jujur lebab terus pintu ayah alik nek ke jalan Assalamualaikum hai gogok dah nangon dia kibat Assalamualaikum alik nek jawab tengok mati hebut li tajam mana buka oh si Marwan kai hoi beut tajam ikal ni mit mak hoi le ranuk sama muka preh le cum mana cum rahmat yang kedua cum mulia cum mak ya cum mulia cum mak bak dah tamat bak kuduk mak temak kena desuk tiga temak pernah dah cum lain dak go agam beklam kudu buah hai mak dupno karayu lung mak umuk alheploh limong thon mak baru siga aku cum dhoro mak doh sintan apamlah ke kalau cum doh mai siga baru cum yang duduk nakal ni cum mak dah cum ju bak dah cum ke le mak alhamdulillah ni wate orang raya wa bak mak kuih pi kuih keru karah meruku badar tu ego mak sini tu siga ngam badar tu apa dateng tap pada ego ladom nai wa bak mak ruti ni bi blo sabapa ruti ni bi sabah kopi cak rusa saboi lah sedang honda iwa kon duai limong iwo ji sira promo hane le ba mak le malam pangkai ni bi breh mak di kampang abe pejo limong ane ipah na badat boh giri likut mau kabi pot tu be kabi wit boh sao kabi pot hana badat le malam wate awo leke mana dua boh lam pangkai ni bi luar be tengok gegel mak menyom modelnya kawa orang yakub kawale kawakah kau lebat tang kana be ya inang yang makruh la makai wate woi tu mesu nencien majroma ai mak eron nencien ben tu li orang kadu hareut tu pak mon mai kena ko tu ilung kadua manyam lom pangkai ni bi cipu kuih bumak mangat bolu kukus boy ada kat na belum masa boh Black Forest ada pajuh lima mukulupuh abah ngekul lima gedang awak kuih kah puah kah ma habis melabu abah-abah tu nyan mak Black Forest oh kapore mana kapore Black Forest imak kuih tapuh nampum nan pemane aku dopo demai long agam long karah tapi aku paju ya nu kakaya nu kai puah Black Forest kan ya kuih mangat cuma muli padum kama dua yang kelih cum petinggi cum jaro raja cum jaro tungku nya ote but anda yang but cum jaro tungku ya inang cum jaro tungku inang ya agam cum jaro tungku agam dah bedah tek tungku dah pemulia cum jaro cum petinggi yan ai mak cum jaro camat cum jaro bupati nya namplop saya cum jaro raja cum petinggi alinya cum ibadat yang keput cum ibadat cum bate aswat ini beracan rame kawat cum bate rame dari bahunda bate aswat baka abah hijir abiat bate putih so yang cum batenya ampun dosa insyaallah yang kejut yang nanam dah rezeki apa belau juga cum bate mereka tu ngambate kiyok ini kampung ya cum bate aswat nyamban si orang inang yang golong tu cum bate aswat si barang kaso ji cum dholako gebi pahala lagi cum bate aswat yang so yang tem cum dholako gebi pahala lagi cum bate aswat ai nana lako rezeki asai kai wala koi blang ai pa kai wa aswat roku lago ga itam baju ga depu ke itam aswat long ka gun
Kon geberah tengku sancum dolako lagi tanya cum betia sawat mandron ka sawat lung. Cum ju. Iwalako cik yu pemelia. Giyu hoi panggilan-panggilan yang baik. Oh papa. Punya gua bilang gerut catok uyuk. Oh papi. Tekim papi. Enggak ada ke. Oh pipa. Punya pipa berakhir lom. Giyu pemelia. Yang giyu mat bajaro lako yu mau dalam giyu put. Yang giyu pemelia lako. Yang nak kerja le rahmat. Cum dah lako cum. Taban gebi lagi cum bete aswat. Teman bet ni cum ke nak mi. Dan ganti ke ni mama. Kape dikatil lo mengayah. Bet ke nak mi samping gede. Yang kelimong cum syahwat cum wanita. Yang limong boh cum bumepat cum. Bek boneka ya cum hanompu. Kali belo pink wing. Kali belo le Hello Kitty. Wah Hello Kitty mai ada yang. Cuma mentang dum pahala. Pun cum boneka. So yang pernah boneka la rumah hantamang malaikat. La tadkhulul malaikah baitan fihi suratun wa kalbun. Hantamang malaikat bak sabar rumah menyorumahnya na boneka. Na patung hantamang malaikat. Termasuk nasabah pendapat foto yang tadang dari ujung ok sampai ujung kaki. Nyan na giyu chop. Tupu chop. Chum. Puruhung. Cok bentel chop eu. Ben ni chop ni mata nanti fikir hibuda. Chop baba akim tamai eu. Yang foto yang model tadang dari ujung ok sampai ujung kaki. Giyu puruhung beu. Hanasi foto KTP jika ada sikan ada masalah. Ni yang model utuh dari ujung ok hitam sampai ujung kaki jemukam. Nyan cok bentol cok beu. Pakan aku dah cok. Monyo dah cok. Nyan ada urut kiamat hana yubuh nyamong. Awal kata pemati. Sebab sesuatu yang tak lakukan yang mirip seperti ciptaan Allah, esok hari kiamat Allah menyuruhkan untuk isinya nyawa. So yang pegat sesuatu yang lagi ciptaan Allah, diubuh nyawang urut kiamat. Yang kerja foto-foto yang model dong kena foto pengantin. Now dia tengok kahwin, nah kita mau langkaman tu, ci ule singit becut, singit. Ci tengah, tengah. Ci ule culok yu mari, culok. Ada di urung pengantin hendak boleh ni, wit aku tanya orang langkaman ni, tanya nabut. Ci but permoh, kabut permoh. Ci permoh de bahu ka Asia aki wate mari kabu aki macam iu. Nyam pagalam hantar tem ju. Uro si uro. Ini ok aki ke mari mde hodan. Nyan foto-foto dong uro pengantin cok beu. Nyan, cok beu untuk peruhung. Yang boneka beralam, boneka larmoh. Nyam pinah boh kerami ladom ci patung tu dong batagor rumah. Termasuk kedai-kedai yang nak boneka hantamong malaikat. Dadom tanya tajak bawa toko salah jopeng. Dah pergi urung mereka kon. Dadom yang batak-batak cucuk-cucuk ke roh. Patung. Yang kejut namanya yang namanya ya ubud-ubud anak tiwarayu. Ya ubud-ubud nyawa dakwah hantaknya cok parang taboh. Kau main nunggu kau cemecah. Kon. Cok parang taboh mat parang, cok boneka kakak alam kamar. Petubit ulua mandum peduk bau temu. Kun ju kabeh matahu boneka. Dulu aku sayang padamu, dulu aku memang cinta boneka. Dulu aku sayang padamu, dulu aku memang cinta boneka. Parang kan apa jaro? Sekarang kah ku tak ayu. Kaku tak gesot mak kata tak. Setelah aku tahu kau dapat merusakkan rumahku, sud ayah memangnya. Setelah aku tahu kau dapat merusakkan hidupku, sud abang nyonya. Emang boneka aja kurusak rumah dan rusak gedanyo. Yang kerja boneka pindah. La tadkhulul malaikah, tidak masuk malaikat pada rumah yang ada boneka. Bokai lemak nyan cum rahmat cum
Cum anak, cum mulia, cum petinggi, alinya cum ibadat, cum bati aswad, cum cahawat, cum wanita. Oh lomba mak. Tanya sayang ke mak, baik lagi urung sayang ke anak. Iba urung sayang ke anak. Cina jak mak umur du, cina beliau bawa salah. Nilihat juga tentang Honda, ne buat tu. Ban pedang Honda kai wan. Mak, buah. Bi bawa salah tak apa. Hal aku bi kamen ke deh. Asa kawan mak kau cakap katrok kau kenapa kamen? Mak, nabi tak bawa salah hawa di. Hana hawa. Ada kap tinggi ni dah kau nak aku bisit. Kau belak kaya kau. Ya, kau peh masalah anda. Mak, hana nabi tak bawa sebelah pijit hawa di. Mak bawa salah. Kaja aju, kau tak batat kau kesin tak mendawa tu apa no. Tetap hanggapi. Kau pedang Honda kecok bawa salah kecok ke rumah. Hanggapi kebit. Ibadah namanya dengan hati gundah dan gelisah imata murab-drop ya main lo. Tengok di mamaen duk nauro suum. Iwo dari rumah kapoh dua ka suum atau ibadah dah mula kamai bedah mak wo lepat wo ka tedat aning ana mohole beke hokai ja. Tedat kenokon kedekan hana keto hokai ja bang kepuka kama kaji lam kama. Ban gege bak doka sakit. Ka suum. Gebalik muka kamera kaki ka lepi jaro ka lepi ka kole yo. Sabaknya kaci kabrat ka suum dah so. Gehoi lah ko nak woi le. Tang tinya sakit lang kamanyo ko kalang kaki kalipi jaro kalipi ji hata suum nyo tahan no pagale. Bedah lah ko bocok kono memo sakit. Terus rumah sakit ikut lewat perawat doktornya bu. Ai kali doktor. Kan doktornya bu bele de po peh tak pernah mau malam karena dalam pos suum that bu. Yut temannya menan. Ke malah ko nuwodo no rumah nak cok pingan nak cok gelas nak cok bahangin dekat-dekat nak cok ambal-ambal tak bon mek no kurang lah ko tewo kalau ke urang mengunti adiji dekat-dekat ka kena rumah sakit teruk rumah sakit kadu anak kai pasang empuh ji hanai blut dari rumah hanai blut sakit deh di doktor pi pasang komputer long di komputernya menyejak menonahi becu nahi becu menyejak depannya hanai harapan depan ledet boleh malam ledet apa ya depan ya Allah namu nyo ya Allah kageduk le mak gepepek bluk pindah namanya gugusuk le ya nyo mak kaya ka blut ana metua mak ke tampingnya kapo dua malam murung hanale ka besengu dan miat hana mi blut bi lagi saja metang ya ka blut ana nyo mak kaya ya mak kanyo hana kablut ana mendoa ge hina hana tengok-tengok ge tingak dadak kana ge kapol he malam kagak sunyi blek iblut ba iblut ya nyo mak kaya mak ke bos salah ya baru berapa bos salah sekarang mati baru berapa bos salah ke bos salah ya mama ya blok nomor 2 kilo ya ke buah anggur, ke buah apel ya. Kapegahan nak mentua, sikat di tengah kilo, ku belah buah anggur anak. Ku belah buah 5 kilo, kaya. Dan namanya kalinya ada yang mama, jo buah salah kaya mentang. Adik hai li buah salah babah kafir mama. Baru adik laki bak mama, tapi teruk hati mama puh adik padahal adik laki terakhir bak mama anak tu puh adik nak awak Allah mereka bergayan anu mentua kata me baju bo salah tinu mentang be mama juk kaya mentang mama lebih sayang kaya be anak pupu mama adik karidah dada kelakuan mama. Cuma adik laki mama cum segata. Mama perlu adik segata. Mungkin mama kadang adik segata kau ba Allah. Mereka bergayan. Aku dadat. Kacau apa salah kau gede. Anak gepuk kulit lagi nyo. Kapajo nam tua. Anak li mama. Mama selamat tinggal mama. Moga bahagia dengan ayah di rumah mama. Be nam pakai mama nam belum apa salah boleh kaya. Lời khơi nhân tập bế cho mặt đà hắn tên là hắn tên là hắn tư bà rồi là kẻ hắn tập bì vấn đề cả mặt trề đập bà chứ thứ riêng hạ cài cho mình hàn ino nợ mẹ tèo ma bù quần trung cả nọt bà ta cùi nọ vấn đề cả sakit cả bà ta bà bù vấn đề lòng ya cái bù vấn đề lòng bà rồi sai là kẻ bù
Yang kerja punya tengah biju. Macam kah putak. Jangan jika menakai tu. Pucit tengku abu. Panjang cik nak kelom. Mati karak mati baru babu kupui lom. Yan. Menanci urun sayang kemah. Maka kedua dalam lembu. Gohoi tekrek ya. Kabuh bu kemak kedua ni. Tabu dah ni. Asal kagak najak kuliah kabu. Jin depa tak long najak kuliah. Asal tu rumah cekan depa. Tabu dah ni. Anak peleh-peleh dia. Pek kakun kemak anak barang kabuh bu dua ni. Pucikan. Asal kalungnya cekak bu saat. Pep ju tepi jak pada pu ibu. Ibu bu ke lampingan atom. Ikira ajo talong kulembu tak ada ke baju. Heboh lampingan lain Nabi menular. Cok bunya ni boh. Iculok itu. Bu 4 ut. Lang kulembu iculok bu. Ut 4. Biasa abu. Mengkut han ibu, mengkuah han ibu. Iya na ibu. Ibu do ko yo ngan mak ai. Mak mata karabon. Long ko ja bentuk hoi lam. Kita lok mak kulembu gebu je baju ke tarik bulang peluk. Becok bu ke baju ka uwa ke hanak uah hanang ke gege iya baju le ke bang dulak ka rebah iya hanam de mejib ge nyan ka uwa urang hanale rumah ya Allah jangankan itu leung bu mai iya hai bi puane model nyan angkaje dam dadu pu kurang aja ne ote dam lahir tawi ta kuoi ku di tapi bayo tu dah camak tu apa rayu tapi on tak rayu hai ni na get nayo yang kejut god anak lagi anak renyun ya yang god anak renyun belah no ayah belah no mak bat tengah anak je gop hana god anak lagi anak batai nepeh anak pajuh ma batai nepeh yang kan batai nepeh mak ya batai pun tempat batai ipajuh dengar lok dengar ya kan ipajuh le anak angkat anak ke anak batai nepeh nak nak pajuh ma ilu dong pajuh ma kan pajuh ma ke pajuh krepep ya, belah darut apa? Lamlang ke pilih? Kepeke ya darut lamlang. Ya, nak jaga tutup cuba lagi amta selet. Kukop nak lok piah nanti. Kuyu belah darut lamlang ni pilih. Kepeke le ya darut pada Honda darut, Honda F. Ya inang ma. Belah tap apa? Tahu je ngat thun mat rayung. Iron pima gedah tuto nu kuyu bloh tap nyu pleh hujan mentap tap apa sarayung tap laptop nah apa nepeng ku leng ka depeul long ku jau blang ku tupah semula bago apa nepeng hana ku tahu long pokok jilong na bloh tap nya hana ku aleu rumah pak tangking ye hana wo sepah ong yang ka bloh tap bahaya ju lagi itron tak timang tha yan pane anu yang kelemo menyonji hana pane menan kemai mak agama tu anak jak kula menyo anak na pendidikan agama. Mak, pu anak adik jak kula le mak bah. Get anak mutuah selamat berjalan bah. Insya-Allah mak. Mak napeng mak, na mudah rezeki na mak. Na long ya tupah aku mukoh baru anak na gebi peng le cupo baru 15 rebe. Hal kalung juk kaya 20 rebe ngang gejak-jak aku dia gak belum ke tinggal mo rebe 4. Mai mak menyo le juk kadik mo rebe ente mak panepeng. Hana lepeng anak. Hana lepeng. Sayang di sini mah, hana apa mak, hana payah hajuk peng. Ini cok peng nyan, cok kemak medang. Tema adik hana ajak kuliah tapi hana peng. Hai nyan hana god. Mereka hana kopi peng hana ajak kuliah, hana peng pada ajak kuliah. Menyok jok peng kelong hana peng iron, memang kan gak kupre kuliah pada hana peng ron. Omnya menang kacau kah kodenya, hana buka ajak juga deh. Yang menalah mak. Tapi menyok anak hana god kiban. Peng long. Ni tu apa? Punya anak gak Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mak jak lebeh cum bak doh mak 3. Jak mak Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mak mendoakan adik beh selamat iman beh mudah rezeki penyomo gad anak. Punya anak gak ka mak beh. Ajak kula. Nyai patu tu dempong. Necak meu je men wek kena wek kedeh. Apa anak modalnya? Mai lagi babu begot. Lagi ang kerja metutungan mak begot. Hah? Danyo bui turut lagi uno. Turi uno. Na limong macam ba uno pah got. Pah got.
Yang pertama uno, watai pajuh makanan dipilih-pilih. Ya kan? Saripati bungong ni pajuh uno. Ya, pucuk-pucuk bungong. Ya, pajuh le uno, pilih-pilih makanan uno. Tahan tak kala uno pajuh martabak. Ana, apa ni nak? Ya pilih-pilih uno makanan. Yang kerja tanya orang yang miman, makanan pilih-pilih. Sabu-sabu pinah, ganja pinah, bu pajuh iya jeb. Pilih-pilih makanan. Ya. Yang kedua uno, watai toh madu. Watai toh madu. Iron tentuh madu sih. Nya nunggu ilong menyakutuh nunggu kadah go. Makna toh madu watai tak pegah haba bersemanis mah. Ya, toh madu pegah haba semanis madu. Pegah haba semanis mah. Hon ajak mak. Ajak aku deh. Hon ajak miwa. Ajak aku deh. Alhamdulillah get. Hon ajak. So tanyong. Gak ke dia so tanyong. Tak pegah haba begot ngau reung. Menyo intan han so linteng ada alam lubung jibedah cahaya. Menyogat akhlak tama perangui ban bandum urang ji pemulia. Menyo pijet tabo bak sapai katun tega tai tatu merasa. Menyo sulit tabo ke pangkai katun tekan jai tacok ke labang. Beneng anak tacap silu tak tampai layu beneng capade. Menyahutang mehka ta bayu mehutang budihan ta pikir. Ci menyogat akai, get akhlak tamu perangui bandurung pemulia. Itanya urung bro akai napa ya kalian je oh dia ngamin datang. Menyongon manok je kelawan yang ngau urang apa boleh. Cikalan miong, mugi engkut, tanda mugi engkut. Menyo mugi engkutnya nak saya gedang Honda gebi engkut ke miong, asai su Honda ngai tanda. Cikalan mi. Ya kan? Honda nya mandui pakak ngangan. Oi, pak wajah kang jalom. Jiplung miu, jiplung hidang bineh mugi engkut. Getik tinuk ikim mi tu urungan. Nah mugi sabot saya gedang miu pam ke buduk dalam kip meria duk di. Nyan mia saya katruk mugenyan ko yo hidong ikuli melin hana kaja ke baru salhe mete po tipa ke hai ko puto dah abi hidu hai ke ko don yo geda yo ke ya tapi ku preh muge abang ji pah ga kai ke awla po hana gebing ke meneng bilih tetap ber ke tanyo sini itanda le mi ong nya kan ci mi ong irmo nya sare nu gusu athai nu ro ne intern tho ba ro ni sajan ro ne nyo asa kato binhara ni kena lempeng dan ew tu tiga. Atai ni wadah naik to mia. Mano. Nyo mano asa kata molar mo kapo. Tomido. Top. Kamu dah berah 25 ribu sehari. Top. Gutuk pintu menggelik di mana lemah. Jiplung manok masa baru mo. Hai tu hamu grup di mana. Ilok manok yu mari ilok. Gutu me manok. Nyoho kalau kapoke murah dak berga geluh boleh biasa pajo berga biasa abi iku geluh boleh apa geluh tak bro akal ke botak mano gecok gowit taku krok setiga gemat gesipak suyu baru yu ikul mano agam kiban kacok pak wa ke gak tak kai sine bro ko pajo kala ni iku kan ali yan bro sine pajo sine kalau nak ketimbang rasa ke akai ke padahal Allah kalau kita sebut ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad nak apa-apa binatang kalau nak lepak wan ayo tina bro pajo kalau niku boleh daleh takut sakit kalau nalum dia je ubut long daleh nyai long berasa bah kutuh limang bah mata bah dan ngai apa pajo kan yang kat ilong sini aku baju apa? Habis boleh. Ikannya bahlong mang bah. Habis baju. Dia pakai nenang lah baju bahlong. Nangkai. Limang bah umpung sah tinggal. Watai kecok nak kukun, kana cok kana tet. Nak permon tak kecok. Tapi ilong ku imro, ku hana ku periu. Hana ku urumah ku agu igu ko nyan hana. Hana long urumah la acoh bai dong yan hana.
tapi bah ke pajuh ke dia bohlong. Tapi sini bro ke pajuh. Kalau iku ke dia. Nah ketimbang rasa. Sipak gop, luh boleh gop, lut iku gop, boh gop jauh. Nyan mana? Yang kejut tanya baik je kelawan dengan mana? Orang bro akai. Kalau ikap dia sedang baik, sini ikap. Gup lebe gon. Sini ikap tak bompung mati. Kau bro akai ke? Yang toto bina laut nak kurungkong ibadah di jalan. Asal kadu lempu Honda kai peharap ibuha. Yang ni peha hai kun. Bek delung bawa, bek delung. Itanya makan bek delung. Krup tu tiga bek Honda. Yang mengalam. Ladom urung me motor ba jalan. Ladom jalan belangkon belah dia belang belah no belah nyambat tengah dum tikoh. Ladom gepus saja. Trup lesu. Mengaduk dalam tup lesu. Cukup bro akai ke. Tikoh main dah jalan gepu belah motor tup lesu. Puan tu leu tikoh. Nyanduk le dalam mantap dah. Mantap tap tup tu. Urung bro akai pilih bolang belang kiong mah pasal lampang. Kabeh punuh empang gecut empang rata ke balik ulau yuk. Yang gecok anu tengah mai luah. Ikul anu abu lampang mama. Adik lampang pasal lewat beracaan. Itu lima abu luah hajat mak cok anak mertua. Empang pasal lampang hajat mak cok mama. Adik mak hajat tu biat le. Kan adik mentang macam-macam ni dalam. Kiman dah pegat anak mertua kau peteng-peteng ni mak menyodok naura suum mak leh je meninggal kamu mak lampang hanapa nak kiban dah pegat teman jika lagi nyawa kayu beracanya mertua modal diilanya katanya amdeh kai cok katanya baik pasal lampang ipeh hibi ke kuitik baik lagi nyawa diilanya katanya anak mertua ladom tikoh lamlang ge asal kamu sem tikoh ge belang marcun pasal lampung ipo tikoh tu. Nama dikoh lampa dia Allah saknya balahe mirah teruk langit kai dam. Ikli dikoh nunggu. Ladong getek-tek gebuka keseti. Atas teung. Kuku ya Allah akai apa bro akai ke? Gudam Israel akai ke? Ya ladong gudam dikoh mentau dep gelanya. Gecok genteng ke kuah iku. Biasa paju pada pak wa. Alian gecok genteng ke kuah kuming. Kumihnya alian gecok genteng ke haki ya cijak kibaja nali aki cukup bro akai yang kerja urang god akai baik dengan manusia le ngam binatang je kelawan urang main motor kena motor god tetame idem lampu watu sembrut mata hatu landom nai bro akai menan isaja tak totong motor plak na mata itayo dalam majum dah blut pi nyatanya bengeh ilanya ke udu motole na betul ino ibu no ya ilanya tayo kalau pau ke kadalanya gop lam ukuran bro akah na pule bro kiban je dengku mang kai dem na mata tayo ke sabar yang kenyang sabar dan tanyo me motor bak jalan dak masjid musabah sidom bek mati jangankan urung nyatanya kan tegan juga pai dei deng yu urung kat on ku dalam belang pe lam belang han gegese ule double kabin watu aku gegese on gerok lang-lang yang kejut tame motor bajalan begot akai tame Honda bajalan begot akai bena Honda bangai sabong urun tuhai tempeng ibu dah habis jangan kalang la mata penuh habis ya Allah akai begot akai menyo intan haik solinteng dak lam lubung je beda cahaya ci menyogot akhlak tamu perangoi bandung urang di pemuliah truk bak binatang kata sayang katanya yang kulhe uno haknyo watetuh madu kedua tetuh madu tanyo pegahaba bersemanis madu tau mantang merumpak begot pegahaba hana pandang-pandang bulu begot alinya yang kulhe uno watedang babak kaya jarum patah nyo kan meribe uno kan jarum patah cabung kan tanya tahu duit lah ngampung kop lagi uno dep baik je penyakit kop kun kalbak pisang wala takun kalbak jeladang kan hadis yang benar apa kun kalbak pisang wala takun kalbak jeladang bujut gata lagi bak pisang baik jut gata lagi bak jeladang
bak pisang mak dari ukur je pakai kan. Ukur je kubat, bak je ke gulai, boh jentung gulai pelik, boh pisang je ke kerepep, ke pisang goreng. Alian on pisang je ke balut timpan, balut badak, balut lugok. Balut pahih. Pelepek je tepat-tepat namiat nak ajak gula. Mandum je manfaat bak pisang. Bak je latang, tepeh mentang, beberea kemong. Yang kejut tanya bejut lagi bak pisang, bejut ke rahmat gok. Ya, tetam kawin dengan kampungnya, bu senang gok, bejut penyakit gok. Ya, alian uno yang keput, menyo kamu cepet ngon ni, nyaurun cepet kerja sedap lembu. Nyo kan? Tanya pi menan, menyo urang Islam kai poh-poh, tanya Islam yang Islam ini juga merasa bersedih. Hai mak, nak sayang no urang Islam bi poh-poh luar nang roh. Sayang, nah sayang ke urung sayang na urung minta sedekah paham eh. Nah, dan dia urang pekan kana urung minta sedekah apa pintu tu. Klik wah. Ijak laku apa kon? Wah, ku. Kana ui lepak pintu gede ka puno ka gedang nek yang leke sedekah mesti ro na toyo. Aduh, oh itu biar mencerap-cerap. Hal yang baca ke bekal, luar ke bekal mesti lo mana duk no tu Kamu no kakong ngurung mesti lo na toyo pek. Ku dadat. Tang jantung rot, ku batai ku kalang kanyan. Kamu no kam lelung dangin o ka. Ni ku dadat ko nyan le kamu no tentu dekat na topi. Itanya leko. Ikah peng gale kajuk. Mana? Peng hang bi kiban urang lagi yang. Panena menana kai danyo. Aki bacit bersesuai. Kamanan? Ya, monyo ke Islam lain sekurang-kurang tak benang berdoa ku di Islam. Walaupun hanya tak bantu tak mu perang. Bede pihanai danyo ke ban tak bantu urangnya. Ka kedam doa mentang kurungnya. Yang kelimang watai dang babak kayau no. Di mu tukar-tukar dang yang karena mumat-mat kan yang dang pun tabe-tabe yuk ka munyo awak pun dang tabe mati ibalik-balik ikut le awak ya teh kaje kah yuk balik kah kena wateh long dang yuk alin wateh ka balik kah yuk long wateh lom alin balik-balik nai dang melimong uro ibalik-balik wanyan kena awak sot bak sot angge tanyo benar lagi uno bet tanyo tabe nah gop go bet tabe tanyo pemimpin kun ba nyaka kah kutren long belagi uno, bek sampai mati na bakso hana turun. Yang na hana balik-balik pemimpin nanggung kuimum, yang hana balik-balik. Apa ni balik? Mangga so ya mat tinder nunggu imum teman. No main but. Arah punggung main. Boso mat tinder. Menyolain sampai trip-trip. Ya, padahal tanya pemimpin benar lagi uno, benar balik-balik. Bek tanya babak set juk urang lain. Ya, nak kerja tanya benai duk sifat uno limang macam. Bokai lemak. Yang kerja wate Nabi, wate Aminah mengandung ke Nabi hana sakit. Tapi mak katanya sangat sakit mengandung katanya. Yang kerja tanya benar tak hargai, tak jaga dan tak sotoh, tak hira urusi katanya kananyan ladang ibadat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian ummah jom kasih tengah sama. Kajino tegolom nebut punggung nebut jaroile dam doa selamat dajak selamat dawo yang gelom nalako sabah-sabah. Hai